tuzamura ibiganza aho we aho twagendanye ayi baba we tugiye kuva hasi twese ayi baba we zamura zamura aho we aho twagendaniye ayi baba we ufa namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana yego ndetse n'inshuti ntizitinya kubikora ariko Imana twiringiye igitererana abayo mu makuba no mu byago idutererana fata agatambaro dukuri Imana ubwasi tuvuge ngo wagendane natwe ayi baba we tuzamura ibiganza aho we aho twagendanye ayi baba we tugiye kuva hasi twese ayi baba we zamura zamura aho we aho twagendaniye ayi baba we ufa namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana yego ndetse n'inshuti ntizitinya kubikora ariko Imana twiringiye igitererana abayo mu makuba no mu byago idutererana mu makuba no mu byago namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana ndetse n'inshuti we ntizitinya kubikora ariko Imana twiringiye igitererana abayo mu makuba no mu byago idutererana mu makuba one aho we Yesu we zizamuri turacyafite nonoga yego General se yogera mu ngabo akareka kuvuga ibintu Imana siwe ndio Imana siwe mubenga bashiramo ibuzatwegana nuko twaragendanye ndakunda mukubite nk'umukobwa sawa akaambiwa alisikia we akaambiwa kapaza sauti we kwa nguvu sana akisema mwana wa Daudi Yesu nirehemu we aiwe mwana wa Daudi
amashi. Mapambano ni mamoja, lakini kupata urithi ni kingine. Hariho processes, hariho ikitonderwa, kuna kanuni, hari bisabwa kugira ngo winjire muki muri Yesu arakora, ukuri we arakora, ugutarasubiza uzakuka we. Hallelujah. Yesu arakora, Yesu arakora, ukuri arakora, ugutarasubiza arakora. inyoni zararorotse Wino. mu kirere, amafi yo mu nyanja ishimwe. yaragwiriye. Inyoni zararorotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Wibaza we ayiwe maze imbere, wibaza we kurushu bigatuma we yo 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 ayi ngongeru ayi guhindura umugisha saguha we ongera we guhindure Yesu arakora. Haleluya. Nukuri we nukuri arakora, ugutarasubizwa yoyo ayi mutima n'umukozi w'umuhanga, kozi w'umuhanga ayi baba we iyo n'umukozi w'umuhanga ayi umukozi w'umuhanga ayi baba Yesu arakora. Wino. Ana ujua kuambatana nao. Kuambatana nao amani wewe. Hallelujah.
mutima Ai. Nimwicare bagiye kurusengera. Amen. Amina. Simba kaze ngo ni nawe. Oya hari ikintu ushaka kubabwira. Cyiza cyane. Nimba umaze iminsi hari ibintu wawumva warumatanye nabyo bikagusubiza inyuma. Nta rindi tangazo nukuri. Nabazane. Iye Burundi haracyari gakondo yawe. Wamatana n'Imana. Hahandi warugeze. Mureke kubyigana podium nini. Hahandi warugeze. Gahe.
aho bari barabyumva. Bamwe n'abashumba twakoranye umurimo, abandi n'abaramyi banyuzemo hano, abandi n'abana banyuze muri izo ntebe. Hari abanyuze hano ku gatuti, hari abanyuze aho mu ntebe, hari abanyuze hano b'abashumba. Ubundi mbabwira iki kintu cya mbere aho ntangiriye, amatandukaniro ya gatatu n'andi materaniro menshi yacu nuko kagira abavugabutumwa benshi kandi basa n'abashitsi cyane. Benshi niho honyine tugira abavugabutumwa babiri mu materaniro amwe, kandi akenshi haba harimo nibura umushitsi akenshi, ariko hari igihe haba ari abanyetorero bonyine. Kubera iki rero kaje gutyo kakagiramo abashitsi, kakagiramo n'abanyetorero bakeya bakabwirizamo? Kubera iki kitabirwa n'abantu bose, abo mu itorero n'abatari abo mu itorero? Kubera viziyo yako. Agatatu katekerejwe ari amavuna, ari umwanya icambere wo gusenga, twari tubikeneye, wo kuvuna twari tubikeneye, ariko cyane cyane ari igihe cyo kurera impano. Kubera yuko ari igihe cyo kurera impano, niyo mpamvu twagiye dufungura hakaza n'abarezi benshi. Icya kabiri, tutarabemera guhagarara mu materaniro ku cyumweru. Hano ni mu mavuna ku cyumweru, naho abantu bamaze gukura kandi bamaze kugaragaza impano na maturite yazo. Njya mbibwira abantu, namaze imyaka 3 ndi representant legal wa Foursquare, mbwirije nka gatatu mu materaniro yose, kubera yuko uwantozaga yari umushumba w'umumisiyoneri, yagombaga kubwiriza buri cyumweru, kandi yarashaje, yaratitiraga, yari afite imyaka iri hejuru ya 65. Uko niko byari bimeze. Ni representant mu mategeko, we ni pasiteri muri pastorale y'iwabo, babwiriza buri cyumweru. Kereza umunsi yarwaye akambwira ngo ndumva uducurane tuje ngo kuwa gatandatu ejo uzategura ijambo uzavuge. Niko bikimeze no muri Amerika. Itorero n'agatuti n'akumushumba, iyo akugiriye amahirwe aguha kuvuga, ndetse ahenshi aguha kuvuga yakubwiye n'ibyo uvuga. Reka dukomere Imana amashi ko abantu hano bajya bisanzura. Twongere dukomere Imana amashi, kuko umuntu azaza avuye Nairobi, akaza avuye Dar es Salaam, akagera hano tukamubwira kubwiriza, ndi tunamubwire n'ibyo avuga. Rimwe na rimwe ugasanga navuze n'ubusa. Sibzora ndaza kuvuga kuko nyine niko bimeze. Uyu munsi ndavuga ukuri kwinshi. Tuzambura Imana ibiganza, dukomere Imana yacu amashi. Ubundi suko tudafite ijambo twabwiriza kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, muranabizi. Kuko hari igihe bitubana byinshi bikaza mu bitabo tukabyandika, kuko ni amateme n'amaseri. Ariko nuko twokomeza kubwiriza, tugakomeza guhagarara hano imbere gusa, nta wundi muntu wohagarara hano imbere, nta n'uwatinyuka kuzakora. Umuhamagaro wacu rero harimo cyane gutoza abantu bazakora ibyo tutarigera dukora, bazagera aho tutazagera, bazavuga ibyo tutamenye. Oh haleluya! Reka dukomere Imana yacu amashi. Bivuga ngo turera mu buryo bw'ubushake. It is intentional. Ubundi kurera ntabwo ari impanuka, ni ibintu ukora wabitekerejeho. By the way, bigira n'ingaruka. Niba hari ikintu gikomeye mbabwiye teme niyi, ni ukurera impano. Nicyo ngiye mbaye mvuga. Ungiye kuvuga ijambo rivuga ngo umurezi w'impano cyangwa umubyeyi w'umuhamagaro. Ndavuga ijambo rivuga ngo umubyeyi w'umuhamagaro. Niryo ni navuga umubyeyi wo mu mwuka n'ibindi ndabitandukanye. Musigane ijambo rivuga ngo yatubwiye hejuru y'umubyeyi w'umuhamagaro. Ubundi kubera yuko
agatuti gatorezwamo abantu benshi, aka gatatu rimwe na rimwe katujyanye kuri social media. Sindabona aka video muri Foursquare baciye mu nyigisho yo ku cyumweru. Ko ku cyumweru tuwashira abantu bapanze bateguye kandi bagiye kubwira abantu nyine bumva cyane bareba bagenzura. Kuwa gatatu tiwoza nabo bantu bari serious bonyine ngo aribo bavuga bonyine ngo uvuge ngo kurarera imbano. Nta muntu uzabwiriza ku cyumweru atarabonye akorera amakosa mbere yo ku cyumweru. Ntabwo mvuze ngo aka gatatu nako gukoramo amakosa, oya. Ariko ndavuze ngo kubera yuko hazamo abantu bamwe tutaramenya cyane, abandi batarabimenya cyane, kandi natwe niyo twatangiriye, ni ngombwa ko twemera yuko haba utuvideo hari nako nabonye ejo. Nibisanzwe. Ariko ku rundi ruhande social media nyine ibintu bitagira gusubira inyuma, se uzurangiza kuvuga kandi abakatutwo tuvideo baza badukata umuvuga ubutumwa kiri hano. Hari genza aje kugera hari yakera bakanyohereje. Murakabyara gusa mwabakozi b'Imana mukoresha social media, murakabyara Imana ibaho umugisha, muzamusakaza ubutumwa, ariko muragakizwa mu izina rya Yesu. Dukomere Imana yacu amashi.